Kublai pi barang yang pernah sebuah pi syaratuk kubor mentaka janmit, syuan paji kubor kibabnya ini pek syuah kimat berkongsan. Ai kublai ke Presiden Draupadi Murmu bat Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi Kibriyo Tripura Manipur bat Meghalaya halor kejing reke yok jela. Kumbalai Putli Cancer Hospital laple ha Keri ha kini kendai senam baladap ong Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi. Lapan kelan ya kejing pahara nak bentar kejing play ya keram temple ha Ayodhya. Liulat kejelau Pagu Chauhan yang mau benar bat ya kayeng jong kigaro belasnah lorudeng haraj bahawan Shillong. Bat hakelempung ICC Under 19 Cricket World Cup sedang ke India dah kejing job kejing lekai persyak bat ke Bangladesh. Kikubor kibabnya. Ke Presiden Draupadi Murmu bat Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi mentaka sengi gila ai kublai Kibriyo jong ke jala Tripura Manipur bat Meghalaya ha ke sengi rake ya kejing yok jala Bapura. Lengba kejing pelat jing thok ke social media ke Presiden Murmu kala ong bakini ke jala kilong ki baper na ki wipat bat laker khu yiki da kejing rispa ke riti ke dostur. Ke Presiden Murmu kala ai kublai kitbok kibriang yiki nong syong ke jala Meghalaya Tripura bat Manipur. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ru ulai kublai kathaj dalam mingi bat ulakit bok yaki bakin nangki hakil yang baper hakalawai banwan. Lembak jing thok bala pelaj hakaransan social media X Menteri Rang Bakdo Keri ulai kublai kami kelaya bat ulang mentah kadai kesingi barakhe kolshor jong kami kelaya bat kijing job jong Kibriyo. Ulai kublai ru ya Kibriyo ke jala Tripura bat ulakit bok yaki bakin yo ya keroi kepar Modi ulang batu ai bak ngin rakhe ke jeng ruspa jong ke jala kaliang riti dostur bat ke history jongka. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulang baha kini kendai senam baladep kumbalai Putli ke hospital Thamai ban Sumar ya ke jingpang bampong ladep ban pleh ha Keri bat menta ka jingsnai ke Putli ke hospital Thamai ban Sumar ke jingpang bampong kadang ya sakmat. Haga kubor bala pelat lang baga video haga sengi bala bu manong rim ya ke Sri Khodal Dham Trust Cancer Hospital ha Gujarat Menteri Rang Bakdo Keri ulaang naga benta kano ba keri kan kio artet dan kam baki breukin long ki bakot ki bakhya bat ki babiang babed ha kamet kepat. Modi ulaang baga sarkar kelapan mi ya ke Ayushman Bharat Yojana ban yarap ki breu ki baduk ki bamat ki jing bat ki jing pang jistom ki basyurkai. Menteri Rang Bakdo Keri ula banjur bamenta ka sengi rengkat ki jing yarap jong kan ki skim palat nriu klur ngut ki breu klayo ya ki jing Sumar. Haba a jing yaro ya ki jing tristom jong sarkar Gujarat ha ka biadai berkot ke khya Menteri Rang Bakdo Keri ula ang ba ka Gujarat kala kiub ha kaliang kelat ajing Sumar hakini ki arfus nam baladap bat ke jala kala kelalong kum kawai na ki jaka Sumar babhatam jong ke India. गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहां गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। Ha kajing rakhe ke bansa kan mau ke bedai ru bat ke jingat bakan jaman sem dan play yo mod dur jong ublai ram ha Ayodhya lasai ke sni. Ucidam bara sastri nong ilap nyam ublai tilot bat mani ublai ram bat Hanuman na Andhra Pradesh ulasai ki sap ki pong bakarpang jong u banwan ra ya ke Rama Yantra ha Ayodhya. Uana danam Chidambara Sastri Presiden Jongka Hanumat Citi Jagaran Samiti ulai dan bentah kerpang ban sandur ya ke Rama Yantra naga bentah ban penlong ya ke jinglek yang ban pen kentang ya ka Usastri Uday Ubana Bapatla ha Andhra Pradesh
ba ka jing ya lenti jong usastri ha ka jing ngai ka don ka jing dei ka bas kham ba bar ublai ram bar wa hanuman ha ka snam arajar khat saw la ban chat ya u ha ka ni ka kam bo kan tang bat ban khre na ka ban ta ban le ya ka tama yantra la ngai ba ka rama yantra ka dei ka lat ban yo pliang ya ka jing long ba kan jaman sim ulat ke jela Meghalaya pagu chahan ula play ke jing rakhe ke jing dap ar san pho ar snam ke jing yo jela ka Meghalaya da ka ba play ya mau benna balate ha ga khardap bah khmat e jong raj bhawan bat kumju ru ya ke yeng garu blashna halor ding ya ka balate hamadan phlang raj bhawan nalor ke nil rakhe ru ya ke jing dap sis pa san pho snam ha raj ka raj bhawan Kumsi benta ban penyaha bat ki kedon trekam jong ka ek Bharat Shrestha Bharat jong ka sarkar India ke batmu banwan ra ya ke jing dai ke bejan bat ki brio pedeng ki jela ba pher bat ki union territory la penlong ya ke jan mit jong lempung pen iriti Raj Bhawan Shillong kumsi benta ban rakhe ka foundation day jong ka Meghalaya Tripura bat Manipur ulat ke jela Meghalaya pagu chahan ulalong kongsan jong ka jing rakhe ka jing ya don lang jong additional Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed. Laya don lang ru Commissioner but Secretary Jong Sha Ulat ke jela Dr. BDR Tiwari. Kate kelempung kelas dang da ke jing ai khublei yakinong yaki laj loj naga jela Meghalaya kung utirot sing ukyang nongba bat patugan sangma ha ke jing kren priang sobhau Dr. BDR Tiwari lakren chapang ke jing ja ha ke history jong ke jela hadu bandayo ya ke jela la jong bat kebapen i ru yak jin trei barat ba jongki ka coach youth festival baar jong Meghalaya coach students union kalalong hamadan kumligao ha south west garo hills ha ka khan nyo bat khat pratrik manta umnai kinong shimbanta badang khedang san kibami khmat naga banta ba pher jong ki jela kila poi ha kani kamadan ban rakhe ke jing rispa jong ka kolshor bat kriti ke dostur tun rai jong ki lang ba kamen sim jong ke jing yakop bat ke jing la kai parlok ke MP natura ka agatha ke sangma kla yaro ya ka MKSU halor ke jing pelong ya ki program pher da ke jing thmu ban kan teu ya ke emlang salang kerpang e na ka banta ki samla ka smile train ka badai ka kan hun train man sumha ka ba hedu aga prthei ka ba sumari ki brew ki bakat centur kelayas nokti bat ke University of Science and Technology Meghalaya ban penlong ke program penchai pajba bat penmi pisa hanin kasni ha kani ke program la sakhi ke jingwani simbanta shirhem jong ke ahrajar ngut ki samla pule ka Meghalaya Smiles kala penlong ya ke jing penchai pajba da ka penlong ya ki program kum ke quiz ke jing la kai balapnya dau RJ Bio na ka Red FM ke jing power halor ke jing longkong san jong ke jing rkhe bar ke jing pen i ke film ke bla job ya khosnam Oscar ka Smile Pinky la penlong ru ya ke program permi bisa ke bakentu ya ke USTM ban krishan ya ki kam jong ka Smile Train IOL Academy at USTM which has been designed and structured in such a way to give the shelter to the physically challenged and to the nowadays it's called specially able children. So right now we are working on this direction. We have a discussion with the national heads to create a chapter here in USTM. Under the outreach division, we will be connecting all the northeastern states. As we are coming up with a very big hospital in the campus, so their treatment starts from the surgery, plastic surgery, and all other things. Kadba ka por kala jan nagabanta ka jing play ka Ram Temple ha Ayodhya ka Meghalaya kala pen khre ya ka ne ka sngi ba khrau la sha ka sngi shi sngi ha shwa jong ka pran protesta la ne ka jing pen ka tang ya mod dur jong blai Ram ha Ayodhya la pen long ya ka Kalash Yatra ha kaleng ki banta jong ka Meghalaya ha jawai kum shi banta jong ka Kalash Shobha Yatra kinong shong shnong kle shim banta renti ha ka ne ka Shobha Yatra kaba he ha kaba ki pendap ha ukeu Kalash da ka kaba latong nakawa mentru
Kesur Jai Shri Ram kelas sawa jam hagi surok hajawai kat baki breu kidang rakhi shirham ya kani kesungi. Ka ying mani Saint Dominic Seaview Church Hasin Mary Circle Malchapara hagajing yat lenti banwan ra ya kajing kela kalapan ya so bat ka shubhana ka banta ka program aji kai bakarpang. Kani ka program ketemu ban benkup bor ya ki Shnong ki thao da ka bawan ra ki lat bat kan ti ki sap ki phong bat pen klan ru ya ka jing ya tali kani ki jing trailang ha padeng ki ying mani bat ka sobha kalong ban wan ra ya ka jing kala bat ban pen klan ya ka jing dai ha pok Shnong ki thao ban penlong ya ka lawai ka bateng shan da ka banta jong ki tu barok ki don banta. Ha kalampung ICC Under 19 Cricket World Cup ke India kelas sedang ke jing lakai da ke jing job ke baprosau run ha ke jing ikon persya ya ke Bangladesh ha Magau Oval Bloemfontein ha South Africa nin kamit ha batit nang kong ke India ke labu ka thang ke ba arspa san pho ar run bat sha pan hap no new wicket ha ki san pho bar nong tit nang kong ka kun hon ada sing ula kamai nyu pun riu run baru kapten uday saharan ula kamai ndrup sauran nak benta ka kun hon Maruf Meridha ula yo ban penhap san wicket nak liang ke Bangladesh apa be ya ka thong ke Bangladesh kalala ban tit tang sispa ndrup nyoran bat sha pan hap no baro ki wicket ha ki sau san point san over Usami Pande ula yo ban penhap sa wicket nak liang ke India kat bau Muhammad Shihab James ulala ban kamai san sauran nak liang ke Bangladesh wa ada sing la yo ra eknam player of the match. Mentapat ngi pe kajing long jing man ke sun nang shlong kajing shit kalong khat sau pun degree Celsius bat kajing khak kalong lai pun khandai degree Celsius kajing singam ko hau kalong sau nak spa man step bat rip khandai nak spa jan mit kasun nang kan rang bat kala ru bandan kajing tap lo khandau hakat tu kan ni ki jaga. Swaban poin sa kabukod jong katop ko bor ngi pe biang sa hisi ni kimat bokong san. Ai kublai ke Presiden Draupadi Murmu bat Menteri Nang Bakdo Keri Narendra Modi ke beliau Tripura Manipur bat Klea lor ke jeng Kiyo Jela. Kumbalai putli ki Cancer Hospital Laple Hakari Hakini Kendai Senam Baladep Ong Menteri Nang Bakdo Keri Narendra Modi. Lapan klan ye kijing pahara nak benta kijing play ke Ram Temple ha Ayodhya. Play ulat ke Jelau Pagu Chauhan ya umau bana bat ye ke yeng jong ki garo blashna Lauruding Raj Pawan Shillong. Bat aklempung ICC Under 19 Cricket World Cup sedang ke India da kijing job ha kijing lekai persya ya ke Bangladesh. Di perlok katung lepoy syuk bukut jong tuk kubor jongi mentaka janmit hadu bini syam yang pilih syakasi kublai.